Stranca! Dobar dan želim svima i dobrodošli na mom YouTube kanalu. Svi vi tamo vjerovatno ste već čuli za rijek stranka je uvijek u pravu. A šta reći u slučaju kad to možda baš i nije tako, kad je stranka malo fiu. Da ne odugovlačim sve skupa mnogo sada, znači izvor ove priče je sa internet sajta kojeg smo osnivali ja i moja draga, pa eto tako i tu se znači svakodnevno javljam strankama kao support, tako ja kao i ona, pa susrećemo se svakakim ljudima, znači, ali eto, u suštini uvijek pokušavaš ono lijepo s ljudima kulturno da im pomogneš, pa evo onda polako da počnemo, znači, zove mene stranka, sva se ona nešto uzbrbljala, razgalamila, ono lijepo mirno kao i uvijek, znači prvo pitam dobar dan, kako vam mogu pomoći, šta mogu činiti za vas i tako to. A evo, u stvari sad ćete sami čuti kako je naš razgovor izgledao, pa sami ocijenite, jel to liči na išta drugo nego na idiotizam. Ne može takvim ljudima drugčije neko s idiotom. Rekao, izvolite, šta mogu učiniti za vas? Znate, ja sam dobila neki paket sa vaše internet stranice koji uopšte nisam naručila. Ja sam malo pretraživala po vašom sajtu. Što se odmah u startu vidi da je lovačka priča. Čuj, nije ona naručila. A ko je? Izvinite gospođo, ali kako smo onda dobili sve vaše podatke? To jest i ime, i prezime, i adresu, telefon, e-mail, sve to. Kako? Šta kako? Tako što varate ljude i hakujete im u računare, eto kako? Ja se stvarno izvinjavam gospođo, ali ako bi to uradili, što naravno ne radimo, zar bi mi u vaše ime naručili samo jedan artikal koji vrijedi samo 40 euri i kraj krajeva možete ga u roku 14 dana vratiti, što za nas na kraju znači samo trošak. Zar nije tako? Pa sad sam ispala glupa. Pa vjerovatno jest tako, a onda je sigurno neko zloupotrijebio moje podatke. Evo, ako je došlo do toga, gospođo, onda to stvarno nije nikakav problem. Znate, kad neko nešto naruči, kod nas se ovdje zabilježi IP adresa, što znači, mi ovdje sad provjerimo IP adresu i tu adresu predamo policiji i oni onda nađu onoga korisnika koji je zloupotrijebio vaše podatke i naručivao u vašem imenu. Nećete vi meni nikakve kućne pretrage raditi. Računari su tako jeftini da ja svaki mjesec bacim jedan i kupim novi te tako nikakve tragove ne ostavljam. Pa što bi vam neko radio kućnu pretragu i tražio bilo kakve tragove kad ste rekli da niste vi naručili? Mi smo samo rekli da ćemo ovako naći onoga koji je zloupotrijebio vaše podatke i naručio u vašem imenu. To je to, gospođe. Ja ću vas tužiti što ste tako bezobrazni. Ja sam socijalni slučaj i zahtijevam svoje pare nazad. Hoću pare nazad, jer ja sad zbog ovoga ne mogu platiti struju što ste mi uvalili ovaj vaš paket. Čuj materit, ne može platiti struju, a može mijenjati računare svaki mjesec, koja je ovdje budala. Ma nije problem, gospođo, vi ćete dobiti svoje pare nazad. Vi samo lijepo pošaljite nama paket nazad, priložite original račun, napišite transakcijski račun na koji hoćete da vam nakažemo pare i to je to. Mi kad primimo paket nazad, mi ćemo vama nakazati pare. A sad mi samo još kažete da li želite da odamo prijavu na policiju zbog zloupotrebe podataka ili ne. Kad vidiš da se neko očigledno pravi lud, pa štaš drugo, brate mili, pravi se i ti lud, pa koga? Ajmo. I još jedno pitanje. Zašto ste uopšte preuzeli i platili paket ako ga niste naručili? Zašto? Ne treba ništa prijaviti, nema potrebe. A paket sam preuzela zato što sam mislila da su adidaske. Adidaske? Pa je li im cijena bila ista? Aj sad gospođo, molim vas objasnite mi šta tačno vas je zavelo. Jeste, cijena im je bila u cent ista. 38,85 eura. Znači u cent ista. Ali kako bi onda platili elektriku kad bi te iste pare za adidaske dali? Znate, Adidas, hoće žena Adidas patike. Jel ti to meni kažeš da sam ja siromašna? Ja imam toliko para koliko ti nikad vidio nisi. Ti nemaš pojma da pare pravi pare i da pare treba stalno okretati. Pretpostavljam da zato naručuje pa onda vraća robu. Jebi ga, nek se pare okreću. Gospođo, ja stvarno izvinjam, ali minut nazad vi ste sami rekli da ste socijalni slučaj i kako zbog naših 40 euri vi sad ne možete platiti struju. Vrat mi pare, sam rekla, čuješ ti mene, vrat mi pare. Nije problem, čim primimo artikal sa vaše strane nazad, mi vama nakazujemo pare. Ja nemam para za poštarnu i ne mislim je plaćati da vama slala vašu robu. Najbolje da sami dođete po vaš paket. Kad ste ga znali poslat, sad lijepo i dođete po njega. Gospođo,
Ali malo prije ste mi rekli kako imate toliko para koliko ja nikad vidio nisam. Ali ovo vam mogu reći. Ja sam 1 euro već vidio. I to više puta. Koga ti zajebavaš, majmune jedan? Koga ti praviš budalom? Koga ti praviš? Šta ti misliš da si? Poludla žena skroz. Gospođo, nema potrebe da se nervirate. Kad mi primimo paket, mi vama nakazujemo pare. Jednostavnije ne može. Ja zahtijevam da mi doneseš keš direktno kuć. Hoću keš. Neću vama davat broj mog transakcijskog računa jer ćete ga zloupotrijebiti. Znači, po jednoj strani mi govorite kako bi vi pustili totalnog stranca u svoj dom, a po drugoj strani mi pričate kako se bojite da ćemo zloupotrijebiti vaš transakcijski račun na kojem vi kažete da nemate ni eura gore. Ja možda stvarno imam 100 kila, ali trčim brže nego bilo ko od 50. Gospođo, ja vas sve manje razumijem i sve smo dalje od biti problema. Vraćaj pare, prokletinjo otimačka! Kao prvo, ja nisam nikome ništa oteo, a kao drugo, već sam vam više puta rekao da nije problem što se tiče vraćanja para. Samo nam pošaljite paket nazad i recite na koji transakcijski račun želite da vam vratimo pare. Kad primimo paket, dobit ćete pare nazad i problem riješi. Još je ona tu krenula da lapa i da prijeti, ali razgovor u kojem sam, moram reći, pošteno se zabavio, je polako postao dosadan jer ona je počela da ponavlja jednu te istu priču. A ja sam kraj krajeva imao i drugog posla. Pa eto, polako sam morao tome da napravim kraj. Nakon nekoliko dana stigao je konačno paket sa njene strane i normalno, artikal koji smo joj poslali je bio sasvim uništen. To normalno namjerno učinila. Ali eto, ja sam rekao, neka je. Znači, mi smo joj vratili pare, pa nek joj bude, ono što kažu, mi smo joj vratili 40 euri, pa nek ima za Adidaske, za elektriku, i nek žena ima još za koji računar da baci. Pa eto je, tako, ali je bilo. Što je najgore u toj priči je da zakon apsolutno štiti takve idiote, a ti kao trgovac možeš samo da gledaš i da se slikaš. Pa eto, bar ga onda psihološki malo na fin način. I šta biste vi uradili kad bi imali posla sa ovakvom strankom? Ako ste već imali ovakav ili sličan događaj, podijelite svoje iskustvo dole u komentare pa da se zajedno nasmijemo. Jebi ga budalama, nikad kraja. To je to za sada. Ja se iskreno nadam da ste uživali u ovome videu, pa da se vidimo opet i sljedeći put. A također zamolio vas da me podržite tako što stisnete like i naravno da ne zaboravim na subscribe. A do sljedeći put nam ostane samo još da uradimo jedan momački ninja pozdrav.